guys, I'm a opinion. It's a YouTube tutorial for how say the bond seven kazana slam PNP. Dunia hi tutorial dunia kipana tutorial in pat pankit dewa hitan azichu pad masain kema on laptop kanai theology chun nang ho request zong ka bol zo ji point request nan bol ji tingaw le mi laptop ka za jia tutorial kani bol ji hi ja chu ke ya dinga yung problem solving cho hung ha ji ta en yon laptop na hi film editing video editing VFX hi cho langa hi ke ma het kham khama he tutorial kan bol ji ding hi in yam ta hi chi video ho in wat na na phat chung pia la chu chu na nga dinga a pha hi sing e if boy say chung de hon na chi cho pha yin he pp on la tutorial pan tao hi tin tu ni video hi Premiere Pro tutorial in sip deo hi tan aji chu ka YouTube channel la he After Effects tutorial ka bolin DaVinci Resolve which is software dang ho ka bolin ai wang in Premiere Pro hi beginner tutorial ka bol nai po in chi ja chu tu ni video hi beginner tutorial Premiere Pro hi ep na he num ham explanation kan bol dai hian na hi chi ma sa chu hi chi video hi akipat na pat na akipat na pat la ki chai chen gai ne vat pi ven lang ati hon la I ham khatya ka video hi ka YouTube channel na subscribe nai lo wala subscribe nai bol pi the wa he ole loite ho to hi Premiere Pro ilu tawen Premiere Pro na luting ola hen new project open project chale la project kani bo na ho che ho hi in new project hi la athapia project thape na bo thai ke hi to hi it's DaVinci Resolve ama sa chu DaVinci Resolve tutorial in sim tawen ichi ta banga chu Premiere Pro yang hi kibang ai hian hilai hi media import ki ti hian tin lai timeline ai hian tin lai video display na video ho zo si chu lai hong ki display ki teng hian tin lai hi ichi box ho hi ep ham na he lo mai the hian hilanga hi effect ham mi ppm hilai hong ki ta do ding hian tin le hilai hi effect control it ho hi to hi imacham nai lo hian ji chu video imacha I upload nai lo hian tun nang ho het thai khat na ding in nang ho het thai na ding in video ham khadika hand load na wite video had load done to folder lang na click na hele hetai drag and drop na bot thai hi in the video ho khai ka hand load na wite okay tun video kha ga hand load na wite example adding in na ta video hetai drag and drop ka bot thai yeng hi ai lawang le left click bolin nang import til chun hilai pa na yon ne ki import thai hi na iti chu he na be hi to I bol de hi le to hi ichi video hi timeline na hi hitai ka drag loop thai hi na hitai ka drag loop la chun video hitai hong ki chin pe de hi ta ai wanga em kana project hi ne chalana ai hon Kuki talk show nei ta ven iti ho to bang ko talk show editing ho to bang na ga bo de ngai len na it's double click bol na nong hala chen hila pa na hi select na tei de lai chu select na bo thai hian
keyboard na he I na mi a hele chi input ki ti yang hian atin la na dei lai ta chun chin nang o me la chun output ki hian input la output hi tan na to chu video he tai drag and number thai ke da hian aji chu be hian video hi tai na import jo a hele chun nang adenga time saving zong hong hi ding hian atin la hi chi video hi wait matera nan bat sa ven ka te phata time to hi chi video ai double click ka bota cho ima cha select bolawa input output ima cha select bolawa ka drag ina hele chun beta anuya hi hi chinuya hi video le audio hung su do ta cho na to hi ka delete now hitin chi hi relation video only kiti beta drag video only drag audio only kiti audio bo se na dia hele hitin drag lu la chen audio bo se hung ding video bo se ta hung ding ani ana dai ke na la chen a screen here which is screen hi ti drag bo la chen ani ya video to audio hung do pe de hin na iti chu hin so video ept timeline na input board ham kiti nang adinga useful thing in taking cha in to hi timeline ta na timeline na hi pi na hi be nom ham to hi video ke import ta cha drag in ka bol ta cha na to hi till effect iza na kichip no ma hala chen ichi expand ga bol thai ke na expand bol te la chen line keyframe mo ke be chen ichi keyframe ma he na dei na ki bol thai ke na hen ta chu hilai hen ga chiu iten editing select bol ten edit control hilai hi opacity ga ko yo ite and 0%. Iti cho hi yang nge la hi controller na ki chip na the hi na cho hi atin le ichi ho hi ipi ham ne no ding zong ka ta sanin to hi video editing na board le hin audio bo se na za no ma hi le hi chi audio na dei lawa hi le chun yam khana right click hi bolen na unlink bola chun audio na delete thai ai lo la video na delete thai iti chun nang thu hi to hi ila pa na hi audio na dei lawa ila hi chong hi na mi thai ke hi chin na mi ai la chun mute hong hi ding hi to hi video bo ki chim ai wanga audio um ta lo hi na atin la hi chi video ho la hi hi video timeline na hi yam khana na timeline na hi 3 strip ti de ha abang ka lai tin thumbo se hung ji ve ta d4 la hai na hi chitin la chun video layer by layer la tam ta nan et num tin la hen abang ka le abo ji dan nan het loading hian na chi ja chu hilai hin right click bol na add track iti chun bol la chun hilai hi hong ki hap pe ding hian ita hong ki hap pe ding hian add track aji chu chi add track ki bol hi yam khana video tam ta editing video nan bol kha banga hele nanga dinga yo apa pa chom ding hian iti chu hian nidang ten le hian Premiere Pro ept masking bol de ham animation masking animation ept bol de ham atil le thil dang za chum
editing lang ponga hi til tam ta au min na tin la transition ni ppm tam ta min nidang te la cho chu him bot ke na hitin tu ni video a hi nang dinga beginner tutorial a dinga hi chi hi nanga dinga phat chum ding jong ka he en nanga dinga hi chi video ai phat chum min te ka ti in til dang wang chu heavy stuff ti da heavy stuff ti da jo lang wang chu tutorial pan nai po hitin chi video hi chi video ka chai ma sangin apoi mo chai piti text koi da ham na to hi lai ho hi velachun chi ti ki ti pen hi text a hian atin lai ten click la chun they didn't type take it am hitio iti chui hi jing nin atin la ichi text in control nu ma hele hilai ayong hilai na dei a phone jong hilai na hial thei a style jong na text a style na hial thei elawa yong la a color jong na hial thei ichi position jong na hial thei ke de hian ichi stopwatch icon hi na me a hele animation hung ki chim pe ding hian chi pha choma hian atin la opacity jong men nang ma de ya etai editing ni ki bol thai ke de hian chi chu nang ma thu to yi bele a hi tab bele atin la hen toy hi video audio ept phadata import border ham ti chuin sai ta ve toy hi ept video ikat deu ham ti chu kan sai ke te hetai toy hi DaVinci Resolve chu video na kat nu ma le b a hian hi b hi blade tool hian na to hi chi ta bonga chu lai yong hi hi chi blade tool si la lai hi software ho ya bunch ki bong tim ai banga chu aza dan hi ki hial tim hian to hi hi chi na me ne click a hela chun iti kho hung hi jing hian basic cut and paste ti ho chun heading in kata sanen aji chu tu lai hi media lang hi e hu khang to re jing rin mitam ta in jong phone in editing i bo ta wen hi chi video cut na su tu le de chun nangin jong na head sa ding he ti gen chat au men ipi yong la hi chi video hi tu nin hi chanin chai tau hi ten nidang tin la video zau chom in sip ki deu hi yam kana tutorial requires nan bo de wa la a kho po ye wa tutorial requires jong nan bo the wa hi en atin la hi chi video description ya ko telegram group kana yen hi chi telegram a ko na hun join wa hele ela pana ko update kan boji ding hian kaung ke tha pat a hi ja chu telegram ai group kan semen hilai he azaw nom chan azaw thayo hi e yon la loi ti ho ki pawmen ane dam 7 lang akit la video kan se dei tai bye bye